All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz sagyat somgyat leni le FM megahertz dale thum point nga pan hongki pangkhya paite program hi tuni in Thuthak Lakkhawm Simna le Jenny Jonkhanhoih pan la Tualleng ngaihkhiakna inei dingu tun amasapenin Kumsawt khenlouh chila Jenny Jonkhanhoih inasak ingai dingu Đại bang thiên mây tiếng mô lòng xoan khi tâm dễ lệ nghiệt mi tung thấy tình yam ngày hay đã đăng đi con phật lâu bằng thấy dia đằng đi ngã ca thoát tê thoát thôn hina kinh e hù lâu vắng ngày na lúa và chỉ ham dòng lùng xuân ấy thế rồi cả tiếng nồng lên nhị ghé lúng doan sụt con đi hay đã đăng đi con phật lâu lên bị quên tên dùng người cha mình hồng lê thi qua cây đi nhìn lung doan ca đường sang tô dễ ly ngày hễ ông nè mình All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Chingthiankim Nunthuk India gamsung COVID-19 case apung zel to kitonin Meghalaya in a state sunglo le pot theina munte khau saksem state sulkalin mi pite kyanga idin muno hoilam anot male state dangti to kikom to nagari te atai non ma kwama jinnai lo phoding in na bol gamsung mun dangte to te in Meghalaya pen COVID-19 din muna hoilam not to zel a
Tutanin active case thum kya Hitachi in Deputy Chief Minister Preston Tinsong in Taklang. Asama zanin COVID-19 positive case thak zani le somni leguk mu be hinon a akigomin heinat na hivemi sangni zathum le somleni phata. Minister of State for Health Piyush Hajarika in apoimotin tenahi kele kwama Guwahati Hongjin nailo phodingin ngitna abol komin khopi sunga omteleng ahithaitana pot loadingin ngen tu sepnon ni tak dak kwa apan Guwahati mun som lekhata Assam solkalin complete lockdown puang Assama COVID-19 recovery rate percent somgugle thumpha chi in Health Minister Himanta Biswa Sarma in Twitter takhya zanin state sunga damdoi in bangza hiamapan damsianga in ki themi sangthum zakwale somale gyat ommu chi in zonggen be hi Nagalena Kohima district Simlama Jakhama Army Cantonment apan COVID-19 positive case thak somle nga mu be inom heito kigomin state sunga nat na hive zathum somli le sagit zantanin tungta heiting laka zale som kwale kwate active case le zale somli le gyate damsyang tau Sikima leng COVID-19 hive zantanin somgya le thum tungta chi in Health Department official Thuthak Taklang tulela active case somli le lile adam siang som thum le kwa chamtein zanin Mizorama leng COVID-19 positive case thak numeni telen mi thum theibeu akigomin Mizoram state a nat na hive zale somli lenga phata avei thak te laka mini te Delhi apan hongki khiwa adang khat pe na hi le tu kha ni som le thuma apian na pa COVID-19 positive a Ngaihkhiakinom a aman atanu lo son hi Mizoram active case zale somni legukle adam siang mi somle kwa phata Meghalaya a airport omsun umroi airport leng lockdown ziaka khathum sung phial zatlo ahi nungin nasep sun zomnon ding in manta umroi airport director Manish Kumar Agarwal in again na nasep sut zomnon na ding a phalna poimo tom te Ministry of Civil Aviation Directorate General of Civil Aviation le Meghalaya Solkala pan mo Hitachi Himale flight aleng patnon di hun penbel Indigo Airlines to Jonkhanhoih nailo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in Zanin Governor Jagdish Mukhi Tutkhom na hun khatne pi Minute som thumwal Tutkhom na huna Chief Minister in State sung COVID-19 din mun Bhagjan Geswell apwak tung tang thubana State sunga tuilian din mun te hilchet na nei toilet na muntia district vice aipol ten panpi na nanak tak leng sem le lo chi in Mr Mukhi hilbe hi West Bengal solkalin gamsunga lockdown pailel pen amau state a July khatop tanding in susau state sung COVID-19 din mun kikup khom na all party meeting zanin nei ahi zo in Chief Minister Mamta Banerjee in tuathu puang hi Simna in Tualleng July ni somthum le khattan kha khilai ding hei tutkhom na huna pholpi solkal kyanga khak ding amphan grant ading resolution and kai tu ding committee thakleng gwangu tunya dinga Thuthak Lakkhawm isim theu yaiteng ahi tuna bana Lungdeih chila Jeni Jonkhanhoih sakma ingai zom dingu Lungdeih mai mi suan na nang bang mi lom no dang om lui le na zo le mi sa la ya
bằng sang cây lệ sang mùa giật tan núi cha mình hồng lệ gì dàn mừng lung tua in lên hàng không thể lộ giang dal mâm lên hiê Lungdeih sự tâm vẫn tôi lại sang gác kinh dung nắp ba lâu noa mình khi sống mà băng bắt tiếng lung in ca ghé chàng cặp bóng nào băng sang loang cây lệ xin sẽ dùng mình chừng lâu mãi sân đã lung lên lung cu khe hồng nè mình quan manin say la nôi sal mang mong vang coi Tulpan Lungdeih sự tâm vẫn tôi lại sang gác kinh dung nắp ba lâu noa mình khi sống mà băng bắt tiếng lung in ca ghé chàng cặp bóng nào băng sang loang cây lệ xin abana tulpan kai chila ngai zom dingo
tunia dinga Jenny Jonkhanhoih apan la Tualleng Ngaihkhiu hiaiteng ahita All India Radio Imphal Xinjiangin Thuthak Lakkhawm Simna le Ngaihkhiatu ten phatnala kilom tak tak no hontel khom teu ngai na inei dingu tun ni taklam dakli le minute somli agin to kitonin ihunu abeinon ta munchi a paite program ngai teng teng omnuam le mangpha